Escritor Baichan, libro Hebreos, Shibai capítulo 4, versículo 12. Ashkati, Yutol Askane Dios Ikis, Chikalheyu Masanil, Lajanes Anesto Ashka Hunok en espada El Yaihi Ye Kapakil, Yutol Chi Heklay Oktok, Yin Konabal Kaljin Hani Mail Chichos Setchikona Hun On Kalsetchi Hochich Shes Anes Komam Justi Ahun Anes Diosti Tatol Anes Anima Seto Hun Yoktok Bai Konabal Kachoktok Bai Kopisan Yutol Shibilep Anima